to 12. So it's still good morning, right? Good morning. Good morning. Good morning. Yes, yeah, we're ready to him. Yenimiahu, Nancy, and men. Nancy, we are never ready. I may share. Nadumunti. And no pay. Yes, sir, in New Jersey. Nsuto. Memphis of Namensam, Echiana. Nanso makachire owura donko. Me hu kwama nti onu fa memra. Na so onu ampa about there. Na esese me samba. Nti nyame adum ya bedu. Ye da sorma ase. Ye da sofo nso ase. Nipa pi wa na den metu ko afi New Jersey aba. I don't know. Jom bi ana nkrofo taatu wo se hina ne wo nipa. Hina ne me na ma ba be gina ha. Nanso esese me ba nti ma bedu me de wande ase. Yada won ye ne me nyina nyontofo. Senkubofo won di ka mbom pai. Yada obi ase. Wo kakra wa ye dia bisi sabri. Ebi amene ye correct me wan yi because funeral ne nansa na me bowa nanso anadwe pastor sorry transit the whole night. Father, help. Nti owa na brase na me nte we nti se ne ati bia mo me mfa ne saa. Say ye urade akwan. Ye mo mpai kakra. Urade and that was who say she share them. Me you are your homeda. Now only a better. Yenim sa wo ha. Na menso ni na. Mini asem. Una wasem. Ka kire wo nkrofo. Ma wonti mfem aba na boaye na ni da nyina na anya yiraba Yesu nti amen. Memory verse ni yete so min shall say yeden na yenam enu ya doso ansa na obede no wa yenam na wo ani da so nti Ewurade se yen yeden ni na yen yenam na yen hwe nara asam no ni say praying in the last days nkrofo abompai bebre nanso yegusu bo na ehia say yebo no kesesen da if say we are in the last days obonsan nim say sisi ehun retwa yenwura nti nsem pi besisi nti asanse bre na ben se say yeyire ho bompai na prayer na yeden eden mpai bo mede kakra misua ne say mpai bo ni say woni Ewurade kasa wo ka wasam kire no no so amammuai yentante ne na yehu ne ne yi enti sa anam nim se mpai bote na de bia me ka sa asemu se me minimum mpai bokra if sa me ne me ma me tran eson sa ne obom mpai ne mpai boy ntintia na yesa wa sheda sa ya ba so nsi e be bom mpai ana no pa me wo quiet time ana wi am ko bom mpai wa etu aso the whole day me kire mo Friday me started at the 1965 me da so kire ade na enwuma me ta kire o ni say
Bompire anopa, ewiane anedwo. Mofra ni nimto. Won shebre. Saa na me ma me nsote. Oye arefo o serious sickle cell no de mami. Inti me in the hospital ni yeti. Na ade ekura ye ndi besi na ye mpaebo. Biribiara me hu no bompai. Na say yesim say ye rekọ hospital ni. Ye kwa. Anopa na ya so no. Ewurade ye na ye kọ ayaresabia fa ye nkọ. Amen. Nunkwa no kasa onka nkyerem. Yesiesi ye ho. Yesi kwanso. O Ewurade ye kọ man afiri. Ne ye kọ. Ye du kwa no ho a ye nya afiri trema. O soro hene baye ye mfiri kafo. Just say it's continuous. With you anya wo no ka kyerɛ. Only the any suban connection with God. You have to be connection to God. Yes, masoya no pa ma bompa urade ma me ka anko adwuma na ono de continuous. Baby a me ko me kan say me kan wo new bold professor bia ne yire dead obefrem ma me ko ka kire the whole nkrofo. Say ya tena free num ne yekosi a oh urade ya bedu ya Kwei maame no yi card mo yen ntem mayen ya kwotena se ya nya card ma doctor yin hwe ye no hu ne yen na yen sanko eche se okay min twaso ya bedu fie awurade ye dance ya bedu the whole day aya sa amaka me ho me fro ka na mbekwa adwuma Ewurade fa me kodu. In the meantime many pastor ya bompa yewi na so me tie afiri me ka me de traffica Ewurade ma me nka echi se me kodu na kakakra ne me adua parking wen Ewurade ma me parking che inti obi me ma obi lifter I say what's wrong me say nothing, I'm just talking to myself. Mpaibo say only God have connection. Ye mu biri mu de ni ayi ni man say oh ya ye quiet time nti the whole day ni ye ko e bedua wo beda no abompai wo abre nso ya wo nkai enti kakra minim ni say mpaibo ye say wo ni Ewurade wo nkita wo na wo connection, because that's the only way we can talk to God. We believe him, we have accepted him. That is the only way we can talk to him. Right. Enunti ena obisa Joshua say, "Men share wo say yeden." Joshua jenedi. Na esa say Joshua jenedi nti bra on Israel for ho na wo ya nwade ne emehia no. Ena Joshua 24, 40 and 15 bem ye mu pinim. Mo fa ne ande mo beso. Na me ni me fidi ye beso me Yehowa. Na sa wosum Yehowa ni ameka di ka ne se esesa won ne ye nka bom. Na bibia mo connection. Te se ne awon ne wukunu na wo bate. Won hye bra won ne kasa. Kasa no to so the whole day is the whole day. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer. And an American, my friend. So an American. Says, Mommy is so busy. Mommy is too busy to pray. If you sit in the car and you are going to school, just tell God, please take me there. Jesus, don't say anything to Mommy. Tell Jesus to take you there. And he will take you and Mommy. When you get there, pray for the teacher. You don't know what's happening in his house or her house. Just say, God, bless the teacher for today. Maybe she will be all right. Prayer in the last days. Are you serious? Because our mom paya now ni unyamen kasai now ni namoyere. Joshua believed in God. Weje nyankopon edi ache because Jesus who bra man reto na wodi
Joshua hu bra wonye nsufi obotan nim. Joshua hu bra wo bre na wo twa Jordan. Na wo twa pokoko no. Echiri kura Joshua kuru yara na Nyankopon nam no so. Na wo bompai na wo jedi nti. Wotumi bu Jericho fesu. Na asamba kwa mpesa meka fo mpai bon ni se wo bompai se wo jedi. Wo bompai na se wo jedi. Because yare Kwei me ma me se Ewurade man ye free ti yedu kwa no pe yenim se free beba na free ba. Waji atum. Se wanye ni a ennaw se wo bre. Ebetumi abam. Batetore bia yenye ni. Nti yenye man. Yesu ankasa kan o se nyagidi. Nyagidi. Eno ni most important. If you say wunye obi ni a won kan sam kire wu misana sam. Enti ne edi kan se ye ne Ewurade bekasa de a esese yegidi. Na ye hu se ne ayere ka Ewurade beye. No beye. Oye da. Enti Joshua Ewurade kan se me nhyia wo se ye den. Ojedi. Ampa. Otumi Kwei kokontokwa no konya Jericho kotene ho. Ye BBS oye. Na so se wudu Joshua 7 1 and 9 ana uhu se mpaebo no yese kasa keke esese efa kwan bi so ni edikan wote ase woda nyame ase ni edikan Joshua hu ni Ewurade aye odanase waje nedi na boni fefiri so e wo se ubisa se Ewurade fachem because ye moja ne nso Abraham esi no bo me yenso ne dote na nso me esi me bo se me ne Ewurade bekasa esan sa ye yenso ne dote nti boni mpaye hu na won a wo hyede sua Bible no hu se boni no enye se nipakum ana wakofo obi kunu ana wa yese nko na ye boni eye bibiri nkete yenim ne ye papa yenim ne ye boni Bible ni se wudwiro bi hu boni kura eye boni nti yesese sa ye ne Ewurade bekasa Yeda na sisa yete asia. Yeda na sisa waboa ya. Yesra nso mfa ye mboni nche ye. No nsiesi ye. On siesi ye. So siesi ya ansana ye beso neni. Enti sa yesi yerebo mpai na nsan ya. Okwa adwuma o se ye clock. Mefi 10:30 kra mem clock. Na meja mechi so bi kroko mam na mnyeska ti esi esrem fom so fache o Yesu wo mpaibo nim efi say Joshua 7 na meka no yakodu ya twa Jericho afeso nebu nanso Jericho okuni di ho no ai fo no ai kroni din de ai obedi wonso na ade ne yakwa na ai kakra na obi di enso if say ye mboni bi hye ho kan hye ho kan boni ni hye ho so Ewurade anka se mudi nipa no so a mo mfa hwe na mo nkwa ana kan ntie me tuma ye kan wo betuma ye kan unu ya betuma ye kan ne boni ni nti ehye wo enti bra Joshua bompa no oye no waka kire nse kwwe kan wasesa no ma na begu wo enu nti na mo bre enti ye de o ma wo kum no wo bompa wo sre Ewurade enu ye example wo Bible mu chese asema meka se ye bompa ne ensre bo no eye no kware esese ye bisa because boni si ni emepi hu kwan insan say Joshua ti onyame asem na wo yiye kan fi kwa anu mu ni nti echiri wokọ konfoforo wo fa ahemfo baanum wodi wo nyina so if say sisi won wo jedi wo sre boni fefre e kan ya hye won
na wɔn nsa kan na Awurade hwɛ wɔn so yɛgye di ɛno na me kura me ho ma mepɛ sɛ mebue Hebrew 11 Gase mi bue na mde ade hye wo so bi be hu nso a hwi ni ho na me mpesa me kan na mu sɛ ye no kware sɛ e bai ne e wo ne sɛ Hebrew no chapter 11 chapter verse 1 wa kyerɛ sɛ gidi nti ogwaman Rahab nyankwa ɔne ne fi nyina gidi nti ogwaman Rahab ɔne ne fi nyina nyankwa saa sami kyerɛ sɛ woyɛ bɔne na unu ho na sakra wa adwene no kware na wo gidi a onyira sɛ yɛ kan wo kofie na wa adigye wa kan na wo be hu sɛ Yesu asefo fi Rahab egwaman Rahab mon fa ne sɛ mwate sɛ makoyɛ egwaman osofo ma mi gwaman ni Rahab de obi anim sɛ na adwuma koro yɛ ne yɛ school na brigas won hu sɛ wo ne oberma bi ayɛ bibia na wo atu din tuo chance obi adidim Rahab na so gidi nti onya nkwa mampo na sefo chronologically wo fa so na akwa obi hu sɛ ni mu na Yesu fi bai onyame anka ne gwaman no efi sɛ ojedi osrai Awurade de chen no sakrai nti ye so ye betumi han sa ye nyina ya de bonoyefo number 1 nanso sɛ Rahab nya nkwande a Hebrew 11:31 wo behu enu nti na ono de mranti na bai na ye onyame abofo no oje won gu nifi onim nipa kwan wo ye oni se oni merima asem no akantina wam ekuapen akantina che se merima nkasa ondo won tina no hu se san ye sa adwuma nti no wo bai enti onwu se wo nyame nkrofo no na worokọ no oka kire won se wo hu se onyankopon save Israel fo na wo be di won so na se wo ba won kai nkrofo ni jetum na bra wo nkrofo rebopon na wa be fa won akọ o ka kire won se nipa no kọ wo kọ won fa gate kwa no so no wo kọ nso na wo hye ne ho na nkrofo no kọ no o ka kire won se mon fa amfansiri enti won so wo ka kire ni se ye ba ebia na ye mfa nti ye hu fi nti ye nsankyere ni bia be me hu se ha na wote na ye giu nti o se won fa ntama kokko ne nsensan mfensere na no no ka kire won se mo ba mon kai mi nkrofo na won nkrofo de ye be hu won memeti America he na mi nkrofo te mamfe ekuapem na biti nkran na biti New York na biti Ingram ko hu won eno so ya ba foforo sese Yesu mi ko hu nkrofo wani maka obi afia akogye ne nkwa nti se be ya hwe ne obeye ye nyina anim Rahab okofa na abusu afro nyina begum ne fi na wotwen ye mupi wa ha ye nkwa na ye azifo ye tete ye abusu afo wen ebi ko Catholic ebi ko ha ebi kura nkwa asor obi be preach yo ka chense bro person ye azie ni okwa asor no ba unidi obi ye nya na aduan because ye nim Ghana wa wie fufu ni o na mofra mranti no bitem no udi o ba na asa okwa asor mem danti yende
ra unua no ba he na do aba asori wa busuafo ahe mebisa onkwa na oyire na uma right okay oyire benya 1 gold umanso wo member na obenya ebia 4 you wo ahenche ne ho wo heaven na wa busuafo aka ne egwamara kopra ne manyina ne na busuafo nyina begu ni fi wo na so nkrofo no kire won da oba wo kan se ye ko ne beba December 3rd wanka o se ye ba ma ye hu ntama kokko na sense ho sa ntama kokko no theology fu wo ho asem ye nko ho ne nti ya mo hwehwe na wo ba we hu enti se nkrofo ya ba nne no wo Kwei na Rahab di mirika kofa na ebusuafo nyina begu mu na wote wo beba da be enua ne se wote wo efisa wo jedi nti wote wo retwen yesu ye twen yesu yenim do oba wan kas onya ma dia me nko kakra na mmra yenya enyamesom kakra ebirimus me bo life kakra na minya wan ko wonim da wo beba nti wote fio wote Rahab fio enti wo so uti awradi m ne because da ben na yesu ba ebi kra no ameto ye mimi se migina wo white hair minim da me ko nanso me Rahab me retwen yesu na ntama akoko obeng na odi ase wodan na no a obi be hu se yeba yesu be hu se yeba ye ko raba fi yesu di onim bibia ho onim bibia de enti ye ntama akoko be ye ne ye nsuban ye abrabo enti yare bompai na esese ye kai ye bompai ma ye busuafo prayer in last days ye mompa ma ye nkrofo na mpa bo sakra nipa o wa frɛ na o ma kwaso na bompai ye nim se ye nde ye beka na hon konkron be na adwuma enti ye bompai no so ya ne yasere hon konkron ye fi ase waseda ye fi ase ye beto yaso bonifache ena gidi hon konkron no na be boa ye ne ya bisa na Ewurade usunsum ni mechi wa bra me amfra me kwa apostolic bidi minuanom ne menafo achi hon konkron bro won de won konkron tumba me wote hwe me wode wonti bubo nkonwa da bi ende yen yesa but esese ye bisa ni nti mpa bon wo steps anyway me ma me de o se na body mpa de nanso communication time na every minute woni nya mekan etore bia yem wonim wo mo ko bo mpa nipa benun enu an so obi se Ewurade hu me de bon yefo mobo tu yenin ana Pharisee ni se me de mente se tu yenin se hina mpa na Ewurade fai Pharisee tu yenin asam sing Ewurade hu me de bon yefo afa ni nyina enti step by step no abo mpam no correct no we bisa bibi ehia nyame empa ebo ne sa ne Ewurade kasa ya woni uboni ho professor bi scientist na so ochiro homa na bra me nya kansa me call England no obesra me no ma me homa ni bi mi buye ni page amenije wo ho ne say don't talk to the sheep, count them. Don't count them, talk to the shepherd. If you say mofrata eyes and I am painful, won't to me now, count the sheep, close your eyes. Ukata we nipe ube say sheep or now count ugusoka no wa femanda minim so obi ate sa asem da count the sheep because na me baneta aye me bompa no wi ka ho mama no ada na da kuru bi na ma aye busy graduation ade chi aye busy nti me nko me back to abiga mami come read to me and Marian say I be count the sheep mommy is busy or no or for you also I don't see any sheep. I don't want to count the sheep. I want mommy to read. Enti papa na sama kan no no kware talk to the shepherd. I don't know say every now kan wan or be ko wan hwefo ni gina ho. Onen kasa. Obi beka se wa bodam. It's okay. Bon pai. School I chira di yanka ura yamo nyankopon ni. Wo ba wo be pamo.
Me ba men news 2 times. Yeah, in Crawford because one cocker a radiation was school or America. So now so Mammy be as in the bus on in the ban and no pebias obedidia as a saw bombay into your den banner best school on coffee. What do Baba 8:30? Now yourself my friend Adrian. Or no do original Nasa what do Adrian is in the ban anymore. Pray. Amazing. The ban of friend amazing. Iremide amazing. Ade me. Amazing. Pray. Mr. Ma'am, we don't do prayers here. Oh, we are me. Na ne ba no so bekata nani na wakaka na no aboso because onyiye na so we je disani mama so omompai emfa no you see the camera is looking at us. It is me. I'm praying with my child. If it's not you the teacher, you stand aside. Omompai was all mama no do see no omompai no enti mo hwe sama maka bebrebe talk to the shepherd. Step by step. Jeniji se beyeye. Na ayeye na owonebre. Ewrade wonebre. Because mami bi metise abasem na ache na e Gambia. Me pastor a missionary wo. Mami bi ni kunu wo ho. Ni kunu mpa asoroko. Wo Abidjan. A true story. Ne yere kwa asora na ni abre. Ntokwa obompa o so kwa memeduan. Ma menete ho wa wo ma ote ho ne mpa na obo. Ni jidi ma no kura. Edu bibi na ni kunu kura de o so ko pesika eduru wo baby. Wo so friend den nan sen sakawa o sedan. Na okọ sakawa. Okọ sakawa na pa se ko to sika na bra. Duha no nsia wakoto sika no duo no nsia o se gina ho na nsu ihwem na se hu so obi apu ma fa sika no wonsu num na se moja ne bapa na o sika no reba o se okay papa e ko gina ho o hwem ne yire no wapu wo mu o se minku mere akos to sika yi chiri odurafo no se wokọ ubewu o se akosu ya de minku ma nti me kwa minko na papa odimirika no kofi odu fi a ni yiri aye busy kos bra kuto woni emompai men kuto woni emompai me akos me ne wo mompai me emompai papa ikura ni yiri yim na akos bompai mpa na me momfa de ho o se bompai ma mi mpai onim nyina obo ewurade ne e ha omiku obompai sa oni kwa so na ma amena tie ma friend ma Monko didi bonye se bompai. Papa no because waka kire ni sa na dwodumie no wa ewu. Nti ne yire ni ukwa so soro. Wo bompai sa na dumie atwam. No wa hwe watch. Na donkoro atwam. Ade chin ho frɛ ne yuse betness. Obo na mane. Maame no ka kire ye no. Mrs. Kra. O se papa ne no ye elder wa sorry. Mpai these days. Se o yiri so ntia bompai. Wo kunu so oyeden a bompai. Nyagidi na twen. Se dubira se so nyame bue wo mpai na no ya. Wo behu. Ni makache mse mpai hankasa de se wo hye da frem se me mo mpai wa ha e be ya hometo because me mpai bo aminim ni yesin nanso bompai na se Rahab mpai no hu ne mfom so no jedi nyankwa wo a wote aso dem dan wo be nyankwa yenim Jese yedimpai bono ni etare urade achi because nye metumi sisa nipa bi giants de ko wo giant ko no ho nanso wo se nso anu reba nso anu ba urade ni mo a wosom no na nkrofo ko ye benden nti ye mompa man ya afa ya namfo no na yenyeni
near Mompai. Joshua 10, 12, and 15. Joshua Bompai, a weird nyai, a weird so, a weird jayo, where be a Joshua Bresson, a weird nyai, Cosi said, Odi nipening in answer we. 5 kings, Coca and Joshua. Nay, we understand because of Bompai. O say, Raddy, Croffy, what do I man? Walk no oba, no walk, no oba, no walk, no oba. Or Bompai, Maujidi, Modin Croffonoso. Ni papi wa yen one nama, we need inti, one my epa bow. Who can want some children? Oh, it dear Rafa baby, and in young coupon same ni. Near Ukuni, Coco Moy. My men on Bompire, and you couldn't go to second nature no somebody was a mere mo. Yawo Winnie Bab, Mrs. Agbenez, I am vice president. Also, I want 25 years. You couldn't go sorry. That cross sorry, papa, no to at Hardy was a water bena peshe, Cofabra. Naman 25 years. One may we go college. Ain't in Casa my boy, we may Coso. Na se jidi na madria. Na ube suro. Niya mabe yu ube suro wea ufifo. Ube bribia ube hune usuro. Enra ye Kwei na wose pastor nkasa. Oso onu unsuro. Papa ya we uda uye ninu ya katiwa. But onu unsuro. Mwa mutia se musuro munya because niya baby ya yebewu. Erade beba. Nti fa bompa na fa woto no so. Na usuro dia we kwa. Example of mine, surgery. Me kwa adwuma da koro baya. Pastor ato apache webubu otewo onantew. Eja don kono tewo. Elder befa enko. Every day papa na adwuma koro nim so oko because esan se webubu nti minim driving so men den am de na sheka nim. Wheelchair no. Ye koso ore man so wheelchair me na no dem otentim. Eje. All of us at that group make a human mamba. No can say nature and young nature, but that group make a human buyer. I a wheelchair self. You go doctor, what's a go doctor hunter. Or here also no. What if a go doctor go 4 doctors, obvious on fan and sanka pape. On the uncanny cry in Fano. And Yanas all born and pie. Or say, oh, where you may, Randy. Until you write the betting to me. 4 doctors. Some my friendness and my friend somewhere. And Yanas also what they can time nature and yes, we are very. Last doctor, you could Dr. Kozio, Juni. Who say, I will do it. I feel me more maybe say now if you cut the back and the thing is in the spinal cord and nerve, how can he walk? Well, if I don't cut, he will never walk and the pain won't stop. It is getting worse. Pain here so worse say send your bed or bed damn pem cry and talk out. Unto me so you know, unto me every a drubia young woman or Sikodi then young woman. Inti sa mise me mo yen surgery na and so any yo ebe bompai onu de onkasa me na ano so yemme na me so de me number 1 kasa sa also doctor say I will do it I will hold some yesi family agina hare twenka ne nurse afraid so I am sorry your insurance is not here. Insurance. You can't come to our hospital for the surgery because we call your insurance. And in this church, Abrafo hospital, Barnabas, your insurance. Oh, I would never fiascasa. Or not, know where Sinitias. Nekasa no so. Minimum also for the. But. I want to phone and give you also. Oh, Munim.
doctor ni say wo insurance wa ho eni ho obey surgery answer all right ni ebe ni say monko emergency Wednesday emergency di obi atumi ko ho say Obama emergency say Trump emergency na yen wo na say ko once I emergency ne de emergency let's go into your emergency na da your emergency there sada na snow toy first what 2 years ago na me gina shiro wo so wo mama wuram covid nti Mr. Nurse, this man he cannot get up, he cannot walk, he cannot stand. I have to be there to say that's why we are in nurse uniform. Just go home. No pa me gina mfichiri menuam nusu ono so na nuam nusu no de no koy. Nti me friend nurse me say I brought my husband to emergency. I said, oh, you brought him? Yeah, go home. Or no, sure, I can be. I was go home. The doctor will call you on Friday. Me didn't pan up on Wednesday. I mean, on Friday, no be frame. Now, I'm going to meet you. Me men near. Man, they also go home. Into me coffee. Now, me Kai say, Joshua Kai urade. Or Kai pokokono. Okai insune fi bonum bai okai mana no okai Jericho nti me so me kai na me say na me gina he surgery ben 2 times cancer 2 times my me na me gina 2000 first one year 2002 second one 2003 say yesu ye ya ene say ono so ni di obeye remember kai ni onyame aye nti me kwotram baby ampa Friday sabi da bia me soro so am niam nusu na mete ayi so for friend zoom me kirade won eje wo adwuma mu de wuru we de mfa ho mo fra no beba no huru wo so hey quiet ni aye yewie mi wie Friday 2:30 pe na mi phone bom doctor say madam Mrs. Your husband's surgery was okay. Don't worry, he's moving his legs. Maybe. Now, what did you call rehab? What did you call rehab? Hey, now they know now one version. What's there be 1 year rehab? Rehab wins so Obia some yaw, Minkan Nini yaw. Nini ya call rehab 3 days no we. Now, so what the means to me, Pastor, you call rehab? Hey. Na me mpa ni ntintem se urade o nsemo se rehab se dan o mewie wo na me hwe na se me de me bompa wi an me yi afima adwene me nwene ho biem sa wo dwene ho bia na da so hwe pastor papa npo friend pastor Chum Ghana obi ni pastor Chum bra ya wa sokro na pastor you wa sokro oye chaplain nti ya wa sokore Tembia Osama na Obia Bakam meeting as a core training college. I want to Bakam meeting more. No one be Bugaho, no I until end the camp meeting the aircon 10 times. If so one yet until war by soft yama baby ada walk one DH. Pastor Jum so Pastor Bombay or Bombay or we empire no bon. No I ain't any nimbasa. Until your point on catch him so winning my same. Nkrofo de won no so aba na se wo bompai ma won na se konson no tiwa ye pon aso no wasa ama do so anso de kofie o se nyame yi kire ukunu bompai obere makanta ji bi betwetwa obi ai afi ye pon aso no mi mu se wotwe obi ya do twena do so yo sande akofie na obey dem come to wo bompai den Gidi. Me yari o wa bompa wo sorry o kan ewurade me yare mpo se be yini o na sound the record ewurade krata ise wo be frɛ me na wa sound the record kai say gidi nti egwaman Rahab ni mu na Yesu fi bai nti ngrafo me ni pika me nyobi ame ani
Ombia bi keke. Nanso me pese mo getum. Bompai no de wurade kai ni awaya ma kai. Na sa wo kai a wo behu. Na me kaya kosi me mofrase awode me kwotro obi ncha amedi mfie sia. Na ma mi so meye wa ya de. Me papa wo ma bia ba kope. Na me ma papa ye no de me ma ni nua ba onwo da. Se fa ni jije wani oyi teacher ni. Na me ti wo na nkrofo di kredru oda Anglican primary why no fi oda Anglican primary school. E wo be poso. Na won to well. Na nkrofo be sisa hunsu ni nti what to well nim I don't know but because no what the padlock. Me a won asoma me se me nkotwa bongore won enim odan ni so bi wo friend bongore me nantew miles me akoto doko na ba because ma me ni kunu ye fantini fanto doko nkun ando bedi nti ese me ko fante me ko gu aso na me koto fante doko no every day on penny ade achi so 6 years old na ne abu am ni se me ware pa nti me nan e wo ware nti me ko aba me cha wo bebrum me nidi na medi din so ya ni papa ne dokoro na aka na midi me nso me ni fante dokoro me fi akuyapem midi ampesi nti mu amu ni moko me de me kan na me kwa bongware so bai na wo fra me ka chem so credit ya na to nsunim na me de me ma me ni teacher ni na me papa ne master me teacher ni ku no e master wo school nti wo ka se me na me dutuma won ye won hwe Sanse crisis fo na me a made mfie sen me work class 1 no class 2 me ya dan akoka se da bi no wo kokan Mabel de ayina to nsunu ma me se wo de yato koyi asema me ka kire mu koyi misro wale me nkwa ho sa phobia na me wo bi sa claustrophobia na me nteme nkwa ho kura na me ya da koyi na se min suro kura nsu wo mu me den hu kredo no won yi ansifio ade asan wa abono nsia sumu duduru odan na mete abonten because utwa loro kwa school no utwa loro kwa na master ni fini ho na mete nti mi suro se me konti sumu duduru no matwa afiu abetena loro kwa ni nchen se loro kan ni atwa ma na hu mi bireri mfida na me kan se me ma me kire me se kan wansam kire urade me se urade na me eden na madakwan ho okwam dem awod manu si pe na me so obi riba oso adoso ya na me se ma me no ne ma me no ba besraye nti mi di na chi bro odu dan na no na obue pe no se o wai atwa no wai mi se mini o ansa na meka mini na maame na kacha abofra bo ni mini mba bi owo woni mba bi owo mfia sinya ba obi ba odina bra wo da woni mba bi an ba no mi se mini no pia mi shem de na onu na sum anadwe man kasa na mi su odi credit ya na tunsunim na nti odi credit ya tunsum a credit ya otom na hinti no tisum nim na me bebo amia mane ma me na duan wo ma no oje mi nti no na metew na me midi no no susu ada sign also one say onekete o wie no kogware say okete ye da himrati sorry adwo wa ta ade bi a wo kofa ni efifi o ma me ndem koi ode me ko ma me sanda na ye da na ma me ni fi latte ekuapem no bedu odan wo kwan ne ho amete no me kai enti na bra wo kan chem se me wo cancer me bom pai enti na fi 2003 me nom cancer duru nso me gina ha me sakrai miti ne pai na foforo ba na ye dwen enya hwe ebi mu kwa che dago ko so won na e won ti dwen obi not enti me fa ne sa
Me Yawurade aye papa. Jedi bompayo enyempaya no pa anasa mepentem. Wono ma ebusuya mompayo. Enkwaso me man ba so nim say, who prayed yesterday in your house? Pray in my house? No, we didn't pray. They are so innocent. Me check kindergarten. My children for 2004 me mfunu me cry. Because I me hwe ma brabo mo a me hu say no nti na bia me nya ahodin 2003 me last age na me ba krom ha. Anka mewu. Nipa 10 me no won si cancer kwanso obi ya ni obi ya ewu. Wonum nuru me num aduru. Doctor me say, wo cancer no ye ni wo aduru. Cancer no obi ya won de. Obi ni ninu ya de nse anka sa abiri won nya na aduru. Me de what me ntumi num aduru. Me ka kire doctor me say, Ewurade besa me yar. Mami amachi no ye madanse. Obi be ni hu nuke mami amachi. Di besi na metewo me num cancer aduru. Me aduru ni mpaebo. Ewurade hu mobo mo frɛ me kɔhwɛ wo. Den na me nkire mo frɛ ne. Won so bo wode. Da nyame ase. Kai tete no. Sere boni fa che. Na kan wa hia asem. Na jedi. Kai afoforo. Ya mompa ma obiara. E sa wo bompa ma obia. Na Ewurade nso hyira wo. O se bompa ma watamfo nso kora. Bompa ma wo. If you say we are see warfare activities. Abonsamfo do ho. Ukraine for the air feelings war. Jenyamidi ni awaya ma appreciate it. Na kachiri nkrofo na nhya wo nkura. Na wonso wo mobi. Na yenim ni Ewurade beye. Ni ayenim ani se oje nkwa. Na ni ayenim aso ni se ye bɔ mpae na ye kan asɛm kyerɛ. Nti ono no beye ni opɛ. Kai webusuafo. Na se wo kai webusuafo. Na wo kai wasorofo a na obehu. Se bra papa yi to apachi. Se mini asorofo na me ya asoroba. Awo me de se me ya sorry. Me ya sorry. Me de me Minua bia ni krom ha. Minua no mni. Enti bompa ma asoroma. Na fa ho hye. Wo bompa ma asoroma wi a. Ye ni Ewurade a kyerɛ wo sɛ ye. Efisa sɛ wo sɛ wo resɛ bɔne fɛ, wo ya bɔne fɛkyɛ. Na wo ka ye kana. Okofa ni amasha ni fia. Na beka says one for out I tell you ma we can. I didn't know I'm in Bombay or be out tight in the show. Now so open promotion. Na some of them are about to tight. I for one over bo. Any away in I dream. Naka say yen to me 5 years see Ewurade. Into me 5 years see Ewurade. Na wuji di ni mu ye den. Onyame beye. Wo bompa nsa fa wado so anu nkofie. Me ye wie nti na me kai. Nsa fa nko jausi aso den nim. Jausi wo. Forget about it. Ena abeka Mami Kujo. Mami Kujo or soft pastor Kujo or enzima of England. So otiasi eminim. Neyere. Ma kwa mo aka chese mi cancer. Wednesday. Kofre ukunu bra yes surgery so serious. Enti me ukunu bra na otwi ya next week be surgery. Na esansa me ni mama amache na ko enti. Ono be kan wa so dem na asofu nyina de won say go mi so bompai. Amami. Ya pon asoro adechia Mami Kujo ne ba wo ye no wedding. Ya akọ wedding. Won hu ni per serve. Wo say youth na be serve obi a he. Me fra baba ma ko kan mu betumi wa akye ni maso. Ye de call them of akwa table na one certain medical si ba ko so who won watch ko fa won pretere bra ni atiti agum
Voice people are finished. Yes. Now you're off. Munkofa you're off. Now my minute high table. No shame. One said that friend to one myself. Who will be address. Now if you are kogarifu, you really know be a didi. Dessert in the same cake. No. Nti efe obi aresaw. Ma me ne sori bro fi. High table no better na me nchen wo mukase wo. Fa kwa na aduansi na wo yare na wo yesa. Na me si you me yare. Na ade nti na me nwuno. Nya me ne wo na ebom pa nra. Na me kan kire Nyankopon. Na me sa anwene hu biom. Na me de me Nyankopon ye den. He's in his court. Enya me di biom. Wo mpa boni ya nyam wo di biom o. I don't worry about it. I can't worry about it. Na ma bo abere wantem. Me mpasa me nim nyina twintwam. Me go school na nko aye birthday no bi sa me so 73 what? Me sam no me de mawurade. Na me nya gidi. No ye nso. Oye because that papa nya hoden after Rahab one check 1 month no friend we say befa okunu ko. Me say we sure me say what say na befa na ebe fi. Ne na watch so ye ko hu doctor who is on nam oba say wait. Ko fa ni video. Ono doctor no ye surgery na de ne ye no nwa. So nipa no 1 month on nam no nti hu chemu. Obe video ni nyina we no man hug. No can chere say now you have to go and eat. One go did it down or that's what one. Us go and eat. No problem. Afiachi ye kwai no problem. Nkrofo say hey, ya say ya o spinal cord na tumor no wom na bibia na won ayi. Na won ayi nurse bibia na oda so nam. Ye Nyankopon. If you say o de amewurade. Wa kai wunua. Wasere won fom so. Na ewurade de bema. Wo man so bompai ma wo. Wo kunu so bompai ma. Ba wo de na mmom de. Enya hwe wo de bo. Onyankopon tie mpai mo. Enti na migina ha. Se yanka tete miracles. Ya kan ne. Miracle. Why you said you never become spinal cord? I won't answer. Now, the 2 months was spinal cord. No, a year a woman on to me until sending the baton. And then Yamias. Eurade, Niaman yen Fatchep. Niamakan so Kaka Minion. Nayanka, I say. Prayer works. Amen. Don't stop praying. The Lord is near. Don't stop praying. He will hear your cry. Go as promised. The Lord is true. Don't stop praying. He will answer. Sorry, Brian, too, closing song. Maria.
So, Lord, we came. We've listened to you. We believe and we trust that you work in us. You continue to keep us as a family. You bless us and all our families and our friends. Keep us close together. And let your will be done in our lives. As we go, we commit ourselves to your care. Amen. Relying on your love, your kindness, and your strength. We know you do not disappoint. And your hand is not too short. You don't forget. And you are able. So your will be done in our lives. Amen. Now and ever. Because we've prayed in the name of our Lord and Master Jesus. May glory and adoration be unto your name, now and ever. Amen. Amen.